evo nas ljudi još jedna epizode, danas ću vam pokazati tim od 15.000 coinca. Jako je dobar. Idemo od Goldmana. Goldman je Gigi Buffon. Njega sam platio za 23.000 coinca. Idemo od drugi. Jako dobar. Lin Steiner. Za 7.000 coinca sam ga platio. Dobar je. Znači, super. Idemo dalje. Dalje je Bonucci. Isto je dobar. Platio sam ga za 8.100 coinca. Kao što vidite ovo Buget. 8.100. Vidića sam platio za 4.000. Naravno on je iz Srbije. Svakoga zna. Jako je dobar. Jako je dobar u odbrani. I ne bi nikom mijenio sa njim. Sljedeći je Evra. Evra sam kupio za 15.000 i on je jako dobar. Nije baš nešto brž. A kao vidi 78 pace. Dobar je vam. Sljedeći je Kem Hamšik. On igra na CM-a. 6.100 sam ga platio. Jako je dobar. Ima isto neke dobre ocjene. Vidite, 74 pace, 77 shooting, dobar iz daljine. Pogledajte ovu weak foot, znači šuta i desnom i lijevom nogom, dobar je. Zatim Kedira. Kedira pored njega je odličan, suigrač Juventusa. Sad on ne igra više. Ne znam gdje on igra. 4 zvjezdice weak foot, znači on desnom i lijevom nogom šuta, 62 pace, shooting 70, passing 73, dribbling 70, defering 83, physical 86. Njega možete slobodno da stavite u CB poziciju. Idemo dalje, to je najbolji iz slobodnih udaraca. Vidite, weak foot 4 zvjezdice, skill moves 3 zvjezdice, passing 85, pace 72, shooting 75, dribbling 84, bukvalno sve mu je jako. Zatim Cuadrado. Cuadrado je jedan od boljih igrača. 93 pace, 5 zvjezdica, skill moves. Znate li vi, baja moj, kakve su u njeg finte? Wow! Znači, jako je dobar. Jako je dobar. Brz isto, znači, dobar je shooting, dobar dribbling, evo vidite, dribbling 87, skill moves 5 zvjezdica. Ovo je jedan od najboljih igrača kojim se svidio prije kad sam igrao FIFA. On je koštao prije 30.000 ljudi. Sad sam ga platio. Koliko sam ga platio? 17.000. Nisam vam onaj pokazivao. Dobar je, pogledajte ovo, 93 pace, 82 shooting, passing 68, dribbling 82, 90, nije 99 fitness, nego vertical 73, i dobar je u duelu, brate i brz, i sve ima. 4 zvjezdice, skill moves, weak foot, 3 zvjezdice i za kraj Žervinjo, 92 pace, 69 shoot, passing 70, dribbling 81, passing 70, dobro, to je nešto loše. Weak foot 3 zvjezdice, skill moves 3 zvjezdice, nije nešto tu. I informacijom platio sam ga 18.000, najmanja cijena. I eto ljudi, to bi bilo to za ovaj moj tim, samo 69 rating, to mi se ne sviđa. Začas da poredam igrače. Ajmo, očite. Imam 83.000 i recite mi u komentaru koga da dovedem za tolike pare. Pošto ja ne znam stvarno koga da dovedem, a imam toliko para. Mislim, volio bi dovesti Pogbu, ali on malo više vrijedi. Tako da...
ovako, tako. Više vrijedi, ne znam da li ga mogu dovesti. Previše i skup je. Dobro, 180 ocjena. Šta? Bolan ba. Šta ti je? Bolan ba. 182. 5 zvjezdica je tim uključen. 5 zvjezdica. 5 zvjezdica. Znači ovaj mi je dao 2 rating na klupi. 79 ocjena. Znači 182. 5 zvjezdica. Tako, znači toliko trebamo 82 ratinga, mi imali 5 zvjezdica. I ja 100 chemistry. Za 100 chemistry. I eto ljudi, to bi bilo to što se tiče mog tima i ćao.